ATM channel viewers Jesu na bon savin ni khupha chule ka hin lim su ke kidobin pathian thu Bible tu thing ipho do wa ikihil jing to kelanin Catholic Church ta sanle a doctrine akibul phuna tu lai ta hin chom khat iga focus win ahileh comment la dunga hin nasata ta in thu ki sei omina hi Catholic Church thu sei ho hi le si chunga nom tul chun ngei poi nangi pia ki gelna him ahilai le thading mat ding chan gya comment bol liu dim set so deng ta le hoi thona le kilit sa na thei ta a kam chang hla dim set Catholic ki ti chu Jesu Christan abul phu do hobung nang mi him phu do mei member khatin pina sei ham ti ho kam chang ho ki zazi in ya zu dunia hi Jesu Christa in Catholic Church hi asa do momong hinam ti hi kitchen ta pathian thwa kona inivet kit diwe abula pat achai change na ngai su ke kiding katim nom ven ka sopi ngai ta te ho Christa zala ka sopi chan khompi Catholic member ho imwa jongleh lungning tan pathian thu nga hi diwe ATM channel hi free and fair pathian thu sephung na ding platform hi ye chun lunghan mit ha hoi mon le gel hil na ini macha gel poi tivin chi hi pathian thu ibon chawa alanga het thim theina zo aila su kewa khat le khat dialogue ikipi tu theinaw zo ongi theina dingin pathian in phat thei bu zo hen lang ima khu ita sannaw I hobung ilagaw hin ko ho zo khanto na zo apathin aman cha thin ding ti hi itaw naw zo hian ti chu kata ka kinep na hi ta salam lunggel ta salama phatmon ho hi ti ho zo si hi ki zo sa po hi ti win lagaw chona chon ti ho hin khu bangin tunin hi ti ve ti chu katip nom na nei ai le thu pi wa lut hi ti win Jesu Christian Catholic Church hi asa do momong hinam so pi ti ho son neo sei hilovin pathian thun pi sem ti ni ve hi tiwe Matthew bung som logup chang som leget isim ti nga le pathian thun hi tin sei zene chule kei manjong nang ma za ka se hi nang ma Peter na hi chule hi chi song pi chunga hi ka hobung ka sa do dinga hi chule mit hi hukul kot pin ane zo lo ding ai hi che Bible changa hi imu do chui phem ti ti nga hi le Jesu Christian ka hobung ka sa do ding atina song pi hi Peter ahimong dem ti chu ai hi chu Roman Catholic Church wa pan sat na ai Peter chu song pi choi in ama chunga chu Jesu ahobung asa do hi ati ai and let's lai mona Bible chang het thim niu khat hi Jesu Christa kam chang asai hi Peter le song pi hi achom choma asai khan distinct abol hi ti hi amas pena I het thim niu kadai sai na hi nang ma Peter na hi in chule hi chi song pi chunga hi ati ai ka hobung ka sa do ding ati na hi ahimi ma ama original Greek text ha chi vet na hi le Peter kiti hi Greek paw cha Petros ti na hi hi chi song neocha song hel ta bang sei na in inup le lemang zat inup le hian le the a khumbul dat lo ti na hi ama wang Jesu ni chlaya song pi adi ben hi Greek paw cha Petra ai khumbul dat ta ne zo hi lo loling but hi lo dat chat atina hi ya ju so pite ho hi chimuna hi Jesu Christian asai nom hi Peter hi het pha lo bola bol di na hi lovin a hin la song neo hi lawa song pi chung zo achu a ho bung zo hi atun no no ma hi ti chu asai na hi ya chu ingai tu naw ilungge lu hi song neo hi lawa song pi zo chu I focus ni wa Jesu na sei ya chu chilai muna thu do poi mo ta chu phem ti ai le Jesu in hobung asa do na ding song pi chu ipi ham ti hi chi song pi pen chu tu nya het thiem dingo Peter a hi poi Christa a hi ti ki chin ta imu do di he so pi te ho nang ma Peter na hi in hi chi song pi chu ha hobung ka sa do ding a hi ti hi a context het ngai he so pi te ho hi chi context het thiem na ding a hi Matthew bung som lugup na pen tham khat nung chi jep lewan chang som lugup na chi pi sem Jesu Christian kei koi kahim tia asai te do lai ta chu Simon Peter a hin non bunin nang ma pathin heng chapa Christa chu na hi ati ai le hi chi Peter in ama ma chama ama lung chama ama chi na le het na a hin sei do hi po in pathina ko na het na hung ki phung do hi ti hi Jesu na sei pi chang som la sigina chu John Simon chapa anun nom nei izenem ti le ta sa pele ti sanin aphun do hi lovin vana kapan apun do zo ai bowe ati so pite ho
Hea chu Matthew bung som la gup chang som la get na a nang ma Peter na hi chule hi chi song pi chunga ka ho bung ka sa do ding hi ati pen hi Peter in Jesu chu Messiah Christa ahi momong eti acknowledgement declaration abol na zo heti tu nya ka phun do no mai ama Peter ki focus na hi lovin Christa song pi do chu declare abol na zo heti hi je Bible changin a context a doi heti tu nya ka phun do no mai Bible pom pia hi pathin hi song pi to kite ka jingai very very common theme khat hi abula pat ale gei simin song pi chu pathin to te ka jingai Christa to te ka jingai vet sana dingin sam som leget chang ni chi simaile pakai chu keidia ka kisial na song pi ka kulpi le ei hu hing pa hin ang sunga kisial na kanai ahin kalum dala pang ei hu hinga pang mai chan saki tabang chule ka kulpi da ta hi Christa chu song pi in hi chia chu kichin ta aba chu khumbul da ta hobung ki bul phuna hobung asa do na ding hi chu song pi Christa chu hi ti chu aphun do no mai 1 Corinthians bung thum chang som la khat nang chu a sei jini abul aphut do sa te lo chu abul dang koi man aphut do thei poi chu chi abul ki phut chu Jesu Christa hi chi Bible chang ai sol cha polling ki chin ta an equivocal statement abola hobung khumbul pi Christa in mi mei mei hi poi Peter mei mei hi poi atina hi chule Peter ama ta jing in zong ama le khathot na chun First Peter bung ni changli changet na chu Christa chu in ning song pi mo mong chu a hi hobung khombul pi song pi mo mong chu hi ti amang ang kam chang ta phun doi ya chu Bible a context na sei nom pen hi Christa song pi hobung ki bul phu na chu in Peter ki sei nai poi ti chu avel vela pathin thun ei hil chin pi oi hobung khombul pi ding ki ti hi Christa telo abul dat pen le acham kim thei ding koi ma am lo oi hi chu mihimin azo mei mei chi thei lo he ya chu pathian cha pa Christa chu hobung khumbul pi hi ti ki chin ta ki mu doi Peter chu hobung khumbul pi song pi mo mong chu hitin ga ngai tu lan so pi ti pathian thu ya abui na thei ding tam tam cho azo Matthew bung som la gup na Jesu nang ma Peter nin hi je song pi Christa chu ngai ko bung katun lo ding a hi ati zo pha cham khat zo hi chi chapter sung ma ma chu Jesu Christian Peter chu ahlin lal na le Satan man cha hina phun no pi kit cho nga veleu chun Matthew bung som la gup chang som nil thum na hi a hin ama khejin Peter za kanung lama chin Satan nang ma pathin thulam gel lovin mihim thulam jing na gele ati cho Jesu Christa in satanic agenda bang khat dinga ahin ngo theilu khat chu iti hobung khumbul pi song pi chu thei ding ham na sun mo mong de hinam so pi do chule Peter hi ta bang ham Jesu mi chon si te dinga akipi do pe nang chu ve thum zen ta ani sei le mi chu Matthew bung som ni lukup chang som gup le lia pat som sa gila kon ho ji simai le ki chen ta pathin thun ei mu sa na ya chu flow hin la tam ta nei in hi chu pathin ho bung ki bul phu na ding thil hi thei hi lo ai ya chu song pi hin Christa ho bung khum bul pi a hi dan chu aphot chi na hi jing he chule Bible a hi vekit leo chu Christa hi hobung khumbul pi sung pi a hi dan hi ave vela sei ki nei FCC bung ni chang som nya bung ji simai le chule Christa amata in ning song a hin sol cha awle thim ga ho song sit chunga nang ho ki sado na hi ve ichan degree ichan level ham khat nai sol cha te ho long chu hobung tun do na lam panga hi ipiha sim tha jong le so pi ti ho a khumbul mo mong hobung ki bul phu no mo mong chu Christa hi chu mihim mei mei chan bo hi thei lo hi ti pa chu pathin tun ei mu do sa jing wai na chule Old Testament prophecy a ko na jong thim ga ho kam so a ko na jong Bible in pathin hi song pi a hi Christa hi song pi a hi ti common thema ain sei jing ai ve sana Isaiah bung som ni le chang som le gup chi simai le hi ji je hin pakai pathin hi ten sei vetan ke man Ziona in bul khum pi ding in song khat ka doi patip sa song in ning song man luta in bul khum pi da ta hin ata san chan chu kikin no lo hil ding a hi chi Messiah prophecy cho Christa chu song pi to kichen ta ate ka na chu Old Testament jinga jong a bon che ki mu do jing ai chule New Testament a jong hin Jesu Christian ama kam chang ta ama song pi chunga in sayo si chu
dat ta uma su ling hoi hi lo dan cho asei kin hi Matthew bung se gi chang som ni le li chang som ni le nga ji simai le ye chun ko hi jong le ka thu hi chang hi za a bola chu song chunga insa milung thim pata to ki te ka dinga hi chu in gu a hung zone tui a hung su in hui a hung nungin chu in na chun a chu na hi a hin a khom song chunga ki phut hi chun a lu ta pon a hi pathin thon ki chen ta Christa song pi dat ta chunga ki phut chu i tiang la su ling hoi hi lo ding a hi Christa cha ho bung khom bul pi a hi patip na hen lang hep na hen lang hoi pi gu pi ki thu pe la so pi ti ho ama a in sa chan le ama a ki phut do chan chu su ling hoi hi lo ding a hi ti pathin thun ei mu do sa oi hi chu mi him khat chunga ngap hla thei mei tai tar hi lo ai amen nia chu hi chi song pi chunga ka ho bung ka tun do ding a hi ti pe ni Christa ama chu ki chen ta aphun do Peter in declaration abol hi ti pa chu tunia isei do no ma he Jesu Christa in Peter chunga ho bung khom bula phu da thunei na pi ta in ama chu po ma sa pen a hi tia hung ki sei Catholic ho pan sat nai so pi ti ho amo doctrine to ki tu na mei dinga pan sat nai in hi chi pathian thu hi lawai apostolic succession ki ti hi iwet tinga le hi chi doctrine pa hi amhoin Bible thu to me be na dinga ain chi pi boin ai lai chu context of ki tu lo hi lai hi a chu Peter chu po ma sa pen ai in po ma sa pen Peter a ko na chu apostolic succession ngoma hi dia chu po pho hi iwet dingai le Christa to mga thunei pathin to mga thunei liu chan ge dinga hi hobung chun gelna ai nei oi an la tu na ka sei do num chu Peter ama ta jing jong pop akiti kha po nei Peter ama le ma declare title akipi dan chu first Peter bunga chang khat 19 sain chu ti hi je chun na la wa upo ho chang si chu no upat piu Christa na thu gim het tu sa lo pi na hong klang ding chan khom pi ke ma ka hong tawa ka hin til ni hi ve chu Peter in ke pop ka hi elo le ke hi apostolic succession a Catholic ho title ta bunga amin chilai muna asay dom khopon elder may ka hi an kiti hiya chu elder upa may kay bawin pop ka hi priest ka hi tin Peterin amala ma ki sei khapo nai Catholic ho pansat na bongle Catholic ho kil na bonga chu Peter chu pop ayai le New Testament mun hi zat la hi ki chen ta Catholic a hi na le priest a hi na le pop title hi na le father title a chan no hi Peter hin khwa jong mu do thei hiya chu Catholic ho pansat na bonga Jesu in Catholic Church asa do hi ki ti pen hi so piti ho hi chi hi Bible dung zu ya mu thei khat sam pon hi chi hi amo doctrine le amo chi pi so tu na mei da ki hil na hi ti tu na ka phon do no mai hiya hi tu na hi chi chai na ka sei no men so piti ho hobung khumbul pi song pi chu Christa hi ta san cha te zo sin tu na hi chi song pi chunga hi nang le kein ihin khule ita sanna dat chan ai ngap dat dingai lep na mai pi hung kinong han lang hu pi gu pi hung kinong han lang izong la so pi tio Christa song pi chunga ain sa zo si dat cha khe dinga he hi chi mi hi mai chunga ki ngai na thei ta sanna cho hi po in a hin la long lo hi la dinga pathin cha pa Christa song pi chunga cha tu nyai ita sanaw ingap dat diwa hi ti hi tu nya avela kona ikibol ki doi pathina thu nga yo si phathei bu pi han lang pathin thu ta san thu chuting ta lagau thu lama ibon chawa khan lit na nei wa Christa song pi chunga dat cha ki bul phu thei dingin pathina yum pi taw han